106.5 FM Accra no enam ye headquarters wo Kumasi SOMPA 93.1 FM Ayiko 100.9 Adam Fopo Radio wo Paris France Takwa SOMPA ye 101.1 Tachima SOMPA ye 106.1 Sunyane SOMPA ye 98.9 Enkranza SOMPA Mensonom 90.7 Mankasim Kingdom 106.1 FM Decoder Suburbia Radio no SOMPA FM Live your Facebook page you know SOMPA 106.5 FM Accra and na YouTube SOMPA FM Live your website here www.sompaonline.com Kanash Urban Radio ewo Kanashi Market wamo afa and na Doma FM Doma Hinkro 100.7 na wamo so 88 mu na na kodje Jesse Company Limited wato adansi mu ne ma hyase ekwa wieye anopa no nsia kase bo enono Leicester Ghana Limited ya toothpaste and the brush ayaji atum wedi chichi yese emyesre ewa kokodrom tontina 74 mesha eno so so no etimi eboa ejina na naso 21st clinic sciatica expert eba sciatica mu alpha and omega wo mu enedi hini ye peseta ne originator no wo mu na ebu ye chidom amye de anopa no nsia kase ebo no ye de somo anopa yi ensem wo ye de emamo no dedi mu akotene no ebini abayatwa Ghana sika no opepe beso ha e de ato se wo de beboa ama tvt etimi akona nimpa na World Bank ene school fee de nimpanifo wo motu anamo bia ye de ho asem bebre mo anopa yi attorney general se wa kokoto se political parties se wo Ghana ha se obi a register bia se ya shane man to aba wo primaries no Edojama Traditional Council so edin sembia tudwade ato District Assembly na dim se 24-hour economy market no wo mo ho asem bi kan manfo won kroma nkwanta eno wa atwema mponua wo musu se akwanfo sabe ene network esem ha adwene pa aban mrem na yebekwa mu no ne nsem mu na Iran fo di nsem bia tudwa wo masem mo kan se America fo niema bia wo mo eye no etia enhyehyeye a etimi eboa bambo ho ensem we ni nsem ahodo bebre ena ka ho a ene enhyira ne nhyiraba ya tena se ede mo nkyemu bre we eye ni je kase no eno a ne ede somwo no memedin enhyiraba odoma nkoma chiame obrempong-nana kwaku AMPOMAH menemena die nyame ehira no AKOSUA ABOAGYE obetimi nso afrem AKOSUA ehira afei yamo akwaba na yenhye kase no ase emfa emawo Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama wanda kase wo kire se aban wo ye ne a obetimi bia aboa ama TVET atimi akona nimpa ye kana technical vocational education and training ni nyina atimi akona nimpa eno nti wo twasi kabotene be se Ghana sika no wo pepi wo ha 100 million Ghana cedis ya wo de be ma technical universities makomako edu e wo man Ghana mu na wo bia anya hwekura no benyu apepedu million no Ghana de no million no saa edu na wodi aboa amantete enkyerɛkyerɛ ene ne pa ebetimi akoso na yetimi ahwɛ ama ensa no nyuma hotete yetimi atete ne yie no etimi anya ne mamu etimi aba wodi nsɛm wonyina tudwa ebra na wodi dwumadie kase pa ede ahye so e Takoradi University Takoradi Technical University ho ene wodi san nsɛm wonyina tudwa no wakyɛ sɛ no korɛ ye ha 2026 budget no a na sika no nhye da nya miahini bia na nso 2027 budget a aban hyehyɛ no ehon watwa 100 million Ghana cedis ede ato wase wode boa pa ama saa enkomo nyina no etimi abam na dwumadie na ye 2026 Applied Research Conference of Technical Universities of Ghana atu wamo na dwumadie ekoso e Takoradi Technical University era mampani ko ya wode sanse mo nyina to dwa na we nyina mu no mampani ahye se hwiebe enkwasi mfinhia ba se edu entamo no na se ye ka ensano nyuma pa e wo man Ghana mu nimpo ebibrem ni wiase amansan nyina no a uyi Ghana free mu kura enye yiye eno ka ho bie e na aban etwa sa 100 million Ghana cedis di ato ho na bibia atumi akoboko na wasanse mi mu no e na mampani kasa mu odi wie kura a kire se no kure sani ebe ya oman ni betimi agina na so nti no ye etwa sika ya to ho no Ghana ni ba bia so a opese onya so mfa so bia no won ba bibi nya emfa ma ne ho na ne nsa no embo pa na nam sa ayo so ebe ma aban aso na sene e wo sa kwan so
Meka wo se nana kwadwegye si company limited anopa no nsia kasebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra Thonti na 74 mixture ejina baba 21st clinic sciatica originator nso ejina tata na eno achi Leicester Ghana limited ya toothpaste nso no amano akwaba prekope na ye tonso akoyanimu a Ghana school feeding program ujumedie ejumedie bia ye de eboa adesuafo enkwada ko suku na aban amoma duane adi na sa ejumedie World Bank fo eji ya baba ba ewo mu pa enam so ama World Bank fo any Ghana school feeding program no wo maka bom etu anamo akohwehwe mia project yi eye adwuma kohese ne esitie efso mo de wo sika bo wuchi do mo nya wo saa wo mo pese wo ba fom bank kasa be sampa sika no a World Bank fo de ma wo no a wo di promote school feeding program no saa na wo ye ne pepepe enkoda no aduane papa na wo de mo wo die eti wo mo koy no wo di kan kopie Flagstaff House Basic School won kran ha community adwumadie na me kan se World Bank for no sa abrofo no wo be ka kire wo mo se me no aduane ama nkoda adia eyeso wo mo di sika no ma wo no ana wo mo te America ho ana UK ana se bia wo mo te Brazil se no mo yi wo mo ni wo mo beba fom wo ma ba kwa boawura Flagstaff House Basic School akohwe sampa enkoda na ye mo aduane ana na enuane na etesei ampa wo mo kohwe no na wo mo duru ho no na nkoda na ye mo aduane na national coordinator edema Ghana school feeding program jumedie Hajia Fati Fogona ebra wo kasa na wo chem sa ban na ni abere ho sa korodom wo pese nkwada enye aduane die no matime gina wo na so wo kwantempo jumedie so ana school feeding program na ebra ye chance ye kora no na ye suku be ye edu sa brei enkwada wo mo enya ho mfaso no enya asem ketwa suku wo no na ye chance na ye du ena na nkwada be ye 1900 na na edidie se suku sa hodo a ya this school feeding program ni adwuma wo Ghana ha no 12,000 schools wo Ghana ha nyina enkwada wo mu didi kwa wo school feeding project ni mu no 1.2 million children wo mu na enya ho mfa so nti sansemi na Hajia Fatifo gonso de to so mpaka se ebo animu a yenso ye de to manim anopa yi. Here we plan celebrating the 20th anniversary in September. Let's make up time for that. But we still have plans to do that. We definitely have to. We look at where it started from. With 10 schools, with 1,900 school children, and now going up to 12,045 schools, with a children population of 1,270,000. That is huge, and it's a great success. It has grown from strength to strength. So the fee or the grant that is attached, the providing or for the provision of the meal, have not reached not all that much. But I believe, because we believe and trust in the program, and we feel it can impact on the children to keep them in school, that is to retain. Eni ayeti ye Hajia Fatifogo wa ye national coordinator at the Ghana school feeding program wano ne kasa ye wo dwumedie nase na dwumedie nase ya na World Bank social policy manager Emma West Africa eye Ora Robert Chase wano so kasa fa school feeding program no a ye man kwada enuane kwano na sei eno no so edito so. So it's a real commitment by the government finance. So it's a real commitment by the government focus on school feeding. The other piece that I'll just highlight, and this is as much for my coordinator as for you and Mickey, that we have done lots of good research that shows that, just as Madam Coordinator was saying, if you provide a hot meal people then to their children, then that does increase enrollment. Increases enrollment. It increases the learning capacity, and those investments in and their ability to learn, those human capital investments, are just absolutely essential to Ghana's future. The really impressive work that your program is doing. There was the piece that I couldn't help. And Edahono. Owner Robert Chase wono na World Bank social policy wo mo panyi pa wo toto wo ebibrema to yanasa West Africa eno no eti wo mo kopie Flagstaff House Basic School wo ese sika no a World Bank for de Ghana so wo mankoda nuane nie no ekosa no wodi ho danse sampa wo mani ko boss no wo mani agiye afi yamfe ya nchire mu amanyosem mu kakra na amanyosem mu no we political parties awa man Ghana mu wo mu nsem ne enti wo MPP wo NDC PNC ni CPP ekwa akosi enya no ne party no krampa ti ha we Deputy Attorney General Dr. Justice Shremsai wona na akokọtu na we wakọtro kọtu ni Facebook wo no so en wo chese no kre wakọkọtu no ya ama say ye free bibi anti delegate system wo pese wo yifiri ho kra en say political party awa Ghana na enipa pepian koma register ewo political party mu
eduru se wo mo kwa akoto aba akoyi mpanifo a ni ahyede yi nipa kuma bi so wo na nkonko gina ho enkonkoto aba emfa nyi se nipa mo medi se nipa do ya register mo nyina so wo so no kwa 7 producer wada na wadwene ho a 7 producer na wante ase ye kura eno nti wakokọ to se wo bitimi tua sika ema wo beye party ni na busumi bia wo tuaka na busumi bia wo tua di usu a edu se wo mo kwa akoyi mpanifo a e wo se ye ne ka ho na ekoto aba ne bi esanse Ghana mamra no the moment abe register age wo voter ID card ne nko ape e wo se wotime to aba na adenti ene obi a register e wo aba mu anase wo register e wo political party ne din mu e ye straight wo register political party ne din mu na edu so wo mo kwa akoto aba ono de wo nkonkoto bie ene na Dr. Justice Strem sai watch say we nko a de wo dwene ho a yenye yie kura eno nti animanimu ye wakokoto ya wo hwe se en court ne be ye ne obeye nyina ntam na watimi aboa pa amasa de we nyina abam bio waka nyina he na siutu no ankasa kura no Supreme Court no mko file no na ono de wodi animu keke nipa wo mo de asam ne court ankasa pa no eye kwamna from Boatin honorable kan so afo a na owo man Ghana mu oye cardiac surgeon pa kese pa enyo no nko a politician na no house of okukura wo ka ho bia wo mu nyina ye mu adwuma kama yi doctor nyaho tamakulu wo no ka ho ena Christine Amwakunuama wo mu ni nipa miensen a wo mo ka ho ena no kura achi no nipa wo no na eye mranim nia wo di animu kese de ma wo no eye mranim nia friends baka Oliver Vomawo wo no na di animu dendenden ya wo makọ Supreme Court a wo mo kwa kwaje sa asem mu nyina nchim na fei wo mo de tabono de ato political parties ne so se wo mo said you almost a binuma free mu political party election mu titiri panel primaries no won twam kura na fe aban court no e ma wo mutumi sani e be ya se wo ya apam wo ya kwaku anampo bi AKOSUA nhira wo ko register political party bi a edusu wo ko primaries a ye ma akwan na wo so tubi na mumie kama na anye nipa mienu pe na wo makwaji kakra na wo makoto aba me kan wo se SOMPA kase bona wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra na ohima chiame ewo edujame na oba hema wasi efemi na nase wa bunsu na eberifo achire jume dia mi dina olikasa ede afa ho na edujama misremotiefo edujama no wo ahafo ano South East District na edujama na mpanifo achirem se na nase wa bunsu wono na ye na na hema chiame prekope na na hema chiame asema wodi atodwane se wo mo de won nkese ma mpanifo traditional authorities na ekasa yi ma district chief executive officer wa afo ano South East District na honorable Ibrahim Yamba Nelson awo no nso so ene mrahye bedwani honorable Yakubu Mohammed se agene omo afa se baabia si de be 24-hour economy market no wo mu be yidi afiri ho no wo mu ne wo nya adwene eto ma ye nsentwofo nhie mu akasa wo ho pa se sa agene sachire bi se sa agene sachire bi ye adwuma baabia ye se ye be ye no yenye ne pepepe na timia boa amma sa 24-hour economy no aban se ho no wo besi market no ya ntam amfa nko baabi foforo wo bra aban bo na dwene posa sa asase wei na wo ba be ye ho adwuma na ensem a na no se wabunsu edi tudwa no ebi ni yede be tudwa no na de be tudwa yi wo ye mensini mu ha efiri asempa na yekosi abesuma no obie ni madi na mpopo asante region ha asante memu ha obie ni madi dwama se market eni edi no wa ha letimi ma se adefefa eba market ya ye mansini mu ha bi beso ni nkronkro no so ye koye na besoa esan se abesoa eni bechem omabo mu kra awie ni sa do kra ya ye be ye no wa ha no ne bi ko bechem ho ti aba ne sa de ne besi ho kwa emfamfa so bi amre oman no etie nyina yesre ekasa se yewra amoakonyene isi yini wo ye mansini mu ha yadi kotoyo from esre ekasa se sa de we de yesre wo mu famra edwama kwe na ye capital na ronimu empanyufo no obia akoma ntare yem na enkurase a enne da ho no edujama na ohima chiame na na se wabonsu ene kasa ye no wie no chem se edujama West Assembly member honorable Adam Mohammed ene o si assembly ni di kan share babia 24-hour economy market ni edi si ebe ye eti ye dan na mpanifo dane wo mo te sa bosoma kotere na wo ma yie firi ho edi akoba bi foforo
na wasa di jama so ni Kenya asana ni do na aka no enso anye na bi dwumaji bi ba ese dwumaji no obesia no na wasiesi wo ne Ghana tra ese nya mfa so fi dwumaji na amana ba ni si benya mfa so fi so dia yi ba dia ni dwumaji no esia ebe kama we nya na ntie se 24-hour market ko baby na baby corona airport nti ayesu ya nya na se aha no ye nbechemfo ene pasi eni ayetiye eye Adujama West Assembly member Honorable Adam Mohammed na adehye no so Adujama eno wo Afoano South East District no ede to yen central ni Ebenezer Owusu ansanim se wo mo mpene se Adujama hono na ye kan se ye ba besi 24-hour economy no na sa brempanifo so wo mo ye free ho no wo mo mpene so ne empene so china Mechemu kwanta so na abeso ene bohye eye bridge anase nsuo ene bentamu nsuo na bentamu no se nyem nsuo ne dia nke mechemu kwanta na abeso e kuro baako ehye ndemu na nsuo no na ama ehye ade bentamu yeko ni nyina so yeko site afanu ni nyina ni nyina ba bi omu si bia no e wa afanu ni nyina ni nyina no akwantata so no etimi kan ma bi go na so mu ya bridge ma twa ni nyina a edwa ne baako the contractors no to me come out in book no so mu ya bridge e man so na edwa no ebeta ne dwa baako it is a district mienu entimi kan bom enti dwa baako anase dwa ka adehye wa Adujama ewo Afoano South East District ena akasama yen central ni Ebenezer Owusu ansa edi afa sompa kase eboso edi ato aban panifo enim kase boyi wotie fe sompa 106.5 FM Accra nana kojejesi company limited ko ba simpri mu be maba dondom wodo ho bono na wonso wada ne dondom enhyira ba wodo ho bono na wada ne nhyira se wodo ho bono a wonso besi wodan awie wo chance a wo bawie ba bia to adansi ho ne ma ye papa enu ni o Ghana fo am won ne amopese musimu dan no baby ya woto adansi ho ne ma betimi aboa wo no eye nana kojejesi company limited obuya wo pese wo si dan wo pafutuo ne akwankyera eko ba simpri mu be maba ene betimi adane dan wo yi atimi aboa wo wo se bra na begie futuo ne ma no so wato awie no ne de egu kam ne de akwama wo kwa enti se wotie sompa kase bo na wo besi wo dan ko ade a baby ya kamfama wo eye nana kojejesi company limited elder doctor nana kojejesi yetene so na ya sore wo bo adwuma yie waje abasobo e wo Ghana eni amonone adansi ho ne mamu afa eno mega no e ono ano no sa wo hwehwe no a wo nkran e na afensu kumase emia e na mantam dunsia ne babia tokoro bia mu no e ko ba simpri mo be maba mo piafo wo hye ho na ne ye bo wudin a ne ye nyina ya kase mo piafo anka eti bomodin asa wo be frɛ no e wo 020 435540 nana kojejesi company limited e 020 435540 nana kojejesi company limited we eko ba simpri mo eno no Leicester Ghana limited that the Yas toothpaste and the brush abedwaso etibenya wosia bro wosia gu wanu mu no eno ekira nkasa sente ben na firi wanu mu be ye papa na say ye bone wo kasa ye pampam ben ya se wo pe toothpaste wo di chichi wosia no pane enumera wo se so be ye fe na yare cavities ahodo watu ase no eye Yas toothpaste and the brush and the brush no so de wo mu a den se ne bristles no entutu basa eti de bia wo de chichi wose no na wose no aye fine eti anopa mi busa wo sori ye wachichi wosia na menkasa wo kuru ho menkasa wo yere ho kopem se wo de Yas toothpaste ye total care no se ye hair bar no anase bia ye gel no anase ye whitening no wo de bechichi ansa na wo bie wo na koka che nkoda ne se na ye holiday eti mu soro na mo medi agro eye afa Yas toothpaste ne brush no fa dijuma ena no wachi de wo mu kura dekora ne se de wusi pani bia tokro na ada wosim sente na wo wanu mu edien ebeye wo fe wo sesu na ye yero ene brown wa eno nso be ye free ho Leicester Ghana limited Yas toothpaste ne brush ene yasomu enkran ubetimi afen wo 0501619588 eye 0501619588 ene kumase eye 0501390338 050 1390338 yanria ye frene siatika na chance free wachi wusisi achi efa woto asefa wuslim efa wona ase na eka wodwe no wo mu asiatika yare wo mutimi to ase no ye from 21st clinic anopa 21st clinic achia wo na wabusa wo se woto ase tebie mu ni mu abrabo no ekosei wo ye obi edura na joa na eka wodwe wuntimi na wachia yare no ye frene siatika na enye obi a na timi se wo nkrofo bi o ha wo mu nnome no na nso wo muntimi ntu
dua be wo wo no yensensene hu yetu ase na 21st clinic de asiatica no wo mu de timi tu ase ankasa ema wonya wa hoto enti na me kamfo de ama wo maame wo papa wo ankasa wo nua asiatica yade ni bi aye no no fa ne bra enti no a afa wo sisi achi afa wo to ase no a etore bia na ehwe wo no na emu ye wo ya no eye 21st clinic ene ye ne saa enti sciatica originator sciatica pace setter sciatica commandant any researcher papa no expert na ankasa eye ba ko pe aboa bia bedoro strade a wosua preko enti so obi ka kire wo se wotimi ye sciatica ho adwuma na ne din enye 21st clinic dia na wo pese wosua no nenso ne nye peda enti bomodin asa Ghana ha se wo won kan ha na wo free achimota mo na eba na se wo fo Tantra Hill runabout no a wo bo so mo billboard na ebo ho e wo wonsa nifa so bowura ho na koma a doctor for Dr. Sastos ne dom no wo mo enye wo nipadua ne nurse fo no wo mo enye ho adwuma enna se wo nso so wo temafo Roman Catholic Church na enchen ho na wo mo a ka so a obom market kwa na so ho a komase for ehwan overseas dan no a Sompa FM ye headquarters wo no ehwa na wo mo a mo wo sunyane ene regional hospital first gate no ene di nhwani mu tachi manfo ewo GN Bank dandadan no emu enkranza menso no eben children's park no mo a mo watakwa ewo low cost edan no Sompa FM ewo mu no ehwa na 21st clinic ewo takrade for efiokuma number 9 taxi station sa wo go so oboase brekum ehwo nyina ye wo eti wo dia je number no eye common number ne de obiano akwada ya wona foforo kura etimika wo se 21st clinic eye 0540311311 eye 0540311311 0540311311 o se akosia wo bo number den tem dodo to bo ase nebo 21st clinic no eye 0540 se watini yi 311 Tontina 74 Misha T74 Titi Dudono any unity sensu any DHC Afra and the Food and Drugs Authority Wamajiatumu say one person ya bedu nipeduemo konia bar any num a draw immune system no ubetimedia bohom buying yadia bia benya wana immune system na aboho wobia wa ho di bia na se immune system na ewa hoden eti immune system no ho foundation no ye ho adwuma foundation do obetimi aye ne yie no eye T74 anasa Tontina 74 Misha no infections ahodo betu wo ye obi a ulcer edu yip unipaduemo akonia ba wo yafunu ade echi a ulcer nom Tontina 74 Misha ekuro ton ho a echansa na ewu eye Tontina 74 Misha wo ye obi edu anajo a wo Johnson tentam eye Tontina 74 Misha arthritis wo na ho no eye Tontina 74 Misha edro we ye nyare ansa na yanom ye yare efise prevention is better than cure na ye de etu ase entity 74 o kan shi drug lane ena Kumasi Ashtown Colina Keba obetimi afre 024 607348 024 607348 Tontina 74 Misha Yajiatum Meka usa Sompa Kasebona wuti efi Sompa 106.5 FM Accra. TV Emma Akitiapa. Ya den samne kwa kopie mu ewo asante mantam mu na baabia ya kwa akogina sesi eye atwemampo no baabia efra ho se nkroma nkwanta utimi fa ho kra akoma fra mfa adwene ede kwa akobontomuru so ede kwa kosi achease ne mfafram ho nyina enti kro no ebi hyehye mpa eno na wonu mu wo ho kasa kire se no kure ne nyame anim ni sabi mpradu asa kwanfo pa ya wo monam so no nya kwanfo ketwa na abusia se wo Facebook ne so na wo hwe ya ne a wo behunu se ne omanfo na adwa pa live pa wo mo kire se akwan a wo hoi kire se ne nyina ye emfutukwan na nsi ensu otoi aya mena ne atache wo de sakre kura na mu abete gbagbara ya de ha dwene pa afei sank anya bia wo mbefra obi kura wo kuro kasim ana wo krom na ja oba watopa no obi kura bre wo no wodi pare peke kwa no a obete hello wadi hello sa no mo credit asa sansa network na nye papa enu nti o mo fa sa kwanya isu afra ban se wono a na asem we won beka kire no aban mra ma ye wo makwan ma wo na network no so telco so no won hya wo no wo nkasa no o mie biem no o munya bie
network nsɛm deɛ no krese ne wo kan how I de brand say se be call kra na gise ekuku gina epipo bi so ewo ekira ha no ansa ne atimi aye call bia si na opese o friends entroni bi kra ma no eboa kra na unya network e na wo de afre no gise no chinchina wo kru ni mfimfina gise no ba esoro ha e no ba be gina ho no aye call the network problem there you be pa e won kroma kru bia bi ho no ma oba se bia oba be bia adwuma bi wo ha ama youth na nya bia aye kra na bonze network nti na bi wa akọ encarry ana kumase patemba na kwa ku bie dwumadie ne wo honom ti ama ye boys no ne youth na wa ha no galamse sem na eno mu nyina do mu ho afra nti ye network ne ye kwan ne so ye ade a no so e ha ye pa e boy chi se kwan no nam so kwa o de si ekura so nam kwan no so kwa obu se kwan no enye gata se tututu wo okra na ye de abobu ya na se committee chairman ne assembly man na ya sre boys na omu abobu ya ni bi ne abodawuru na omu aboa ya akosa abo ne ye de agum ne aba be yi agu amramra ni musa anti we honorable Idris Salifo no one na assembly member ya wo Nkroma Nkwanta electoral area and wo ka to so se ne amanfo de kanyina na ye dokre age se wo no mpo any unit committee members no I wo na jaja wo mkakra bi a wo benya no wo mde bopa na manfo no ebomoden akoye wo mo kakra nti we de wo totɔ de asra aban we ye kanyina me bra pani onimnyamfo Ishahak Ibrahim wono ne mpasua so na wo mo ka asemi digo nti wo ka asema akira mframa no na yeso de nam Nyankopɔn so na ekwa akodu ho ahimamu ano no enti aban mra na wo mra me ye wo momoa na nya sa Nkroma Nkwanta wo mo amanfo atwa wo moja meka wo se Sompa kase bona wutie fi Sompa 106.5 FM akra na ye kwakwa wie ewo Iran Israel eni America fo kon a ekoso no nanu na America fo ni Iran fo tena se se mom ye ntena se na okun ya ye kun ye mienu nyina ye bre ene ye miensa nyina ne ho kwan ye befa so a asam no ye bepepom asibre ne ye besi ano kwan eti obi anta di obi amfa na kodie ngu fam kopem se ye beka sa wie ne se peace talk ne be ye adwuma eti de fa ni ceasefire no ye adwuma Iran fo se ceasefire ye adwuma America fo ni Israel fo ni Iran fo nyina ate wo mo ho ase afedie na anu wo mo wo ho a America fo na asase ye totototo mesasi etoto paye dimayao pamayao simayao nenna musa anom se na dia na ekoso no enye mo na mo kan se ye ntwen ena America for US Central Command for say ya na ye kan se ye ntwen na ye te ho no an ye hunu se mo Iran for no se mo afasumase ena mo fa mesas bi ni boat bi ena mo pese mo planting mines bi we poase eni ade na no ne ye hu ya ye target mo eti ye target se de be ya mo hyehyeye ne mo plan no ye de ye gya betom eti nye se bia ye te wo keke eni ye se talk okoso ana se ye kasa enti no ye ye frechire akototo atu ana se akototo akode na ye hu se Iran for na se mo ye mo se mo ni ate ye se ye tadi nti obi anta di Israel tadi Iran ntadi no ena mo munim se de mo ye ne ye hu munim se enso intelligence de America for wo boa ye nim ankasa eti ye hu eti bia na mo na mo kude no ene ye target mo ne de boss by Iran for so wo nti wo ho ase we ye gross violation a violation free say ye nyina ne atadi ena America for afa ho e de akwa ye bone se wiase nyina ebusa se de asie ebema Iran for nso buafu ama wo matu na mo foforo bi yana no ena wiase nyina ehwe ni mu sa bre Pakistan for wo mo ena no wo muso wo mugire mfimfin ehwe sa asumdue beba Israel Iran ene America for entam eti asemi ye de akire ade be firim ababia na tiefo ye nyima so emfirim we so ena ye gina na na pa no si akase enhira ba de no ene ye ne gedie ne nyina no yaka ne nyina bom kama na ye de ne nyina asie sa fe no aso afidie no a ensam a anope ye de di wonto ano na na paso bie ene se aban so atwa million no Ghana de no maako se ya wo ha e de beboa technical universities maako edu na atimi aboa pama TVET atimi akonanim edu jama adehye wo ho ene mpanifo nyina enam sokra ma oba hema nana se wa bonsu ane kasa mafo wakasa na wode atodwa se sa 24-hour economy market no ho na ne ye ba besie na se mpanifo so wo masesa wo madwene wo de ko ba bi foforo no wo mo ka kire DCE ene mrahye badwani ni se wo mo nim no mo tu sa na mo no a wo mo no mo de besia gan opania e friend say Professor Kwabena Frempong Boatin Dr. Nyaho Tamaklu ena Christine Amwaku Niama ya wo mo lawyer eye Oliver Bakavomawo wo mo nyina akwa court ema Dr. Shremsai enso aka ho bi Deputy Attorney General say political party members ya wo mo ye registered nyina no
say mom kwan na primary so omoto bi Ghana school feeding program no World Bank for ebo ye chidom enti o masifom na o makọ Flagstaff House basic school e won kan akọ hwesampa sika no omode ma Ghana se ye fanto nuane e ma nkwada nie no sa na ti ana ampa won kopie ho no World Bank Social Policy Manager for West Africa Ora Robert Chase e de atoso mpaka se boanim se wo mani asode Ghana ban eye Oremenyamfo Idrisu Salifu Wano assembly member ewo Nkrumah Nkwanta abato mpeso ya lecture area ho no wone Nkrumah Nkwanta fo nyina eka de akira twampo no DC miame bra Ibrahim Shahak se won fa nkoma ban sa kwanfo om nam so ene network enye ho no de eku won fa ye kwamono ne kopie Iran fo asem ne se America fo mo ana mo ka so obi anta adi mo fasuma se akotototo de a ene na mo busan hyehye ne so nsem pii ka we honom ene de sommo e wo sompa ka se bo free sompa 106.5 FM Accra ne free ha no e fa ye headquarters e wo Kumase e ye sompa 93.1 FM Ayiko 100.9 Adam Fopa Radio e wo Paris France takwa sompa e ye 101.1 eno achi no ene techiman sompa ye 106.1 so nyane sompa ye 98.9 Kwanza sompa mensa wonom eye 90.7 Mankasim eye Kingdom 106.1 FM decoder so bebia radio wono eye sompa FM ye Facebook page no eye sompa 106.5 FM Accra and na YouTube eye sompa FM live wo like no wa share wo konso achi wetimi akohwe ni nyina ene ye programs ahodo ni nyina na wa follow ye website eye www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio ewo Kanesh Market and Doma FM Doma Hinkron so wo mo eso mo bie nana kojejesi company limited anopa no nsia kase bobre no ena wotie na dansie ho niam ye de hyase ko wie no eko ba simpiri mu be maba na kache na wo benya Leicester Ghana Limited ya toothpaste and the brush yete so ane ya sorry sciatica originator expert emu ba ko pe commandant ne research ano a ye fa 21st clinic no se bra na wonto sciatica ne mfiri ho watimi dia kokodura nante atena se ada joju edura na joa bibia enka woto ase de anaso betimi afre 0540311311 na 74 me share T74 no so wase brain na wonya bidia na chese we immune system ye fa na immune booster papa na wagina so e de aye adwuma ye ne de kasebo esum no pai anigye mu ya yese abo papo opo ye mpo botantim ye hihimu da wontimi ye da eye sompa kasebo no ene sompa Akra AKOSUA ABOAGYE de nyame ye hyira no obetimi so afrem AKOSUA nhyira mene me doba Wednesday class prefect Oduman kuma chiame Obrempong-NANA KWAKU AMPOMAH inshira ne baba akoneme